nanging sing bani paekan beli nyarung orang sing nyali jelek gati. Iseng na ako nang nyento ane nelpon nadi pragas tatang orahan timpal adine yen nento timpal Lo hapkan mani adi jujur ngorang yang nak muani ngancam curiga belikan adi pasti ada main tidurin beli. Selingkuh ne pasti tunangan tiangnya selingkuh ke arah chat ne sayang sayang. Selingkuh ane jani tunangan tiangnya selingkuh ne jani tiang pedih sing terima tunang tiangnya selingkuh tunang tiangnya selingkuh. yen nento timpal lu hapem wani ade jujur ngorang yen nak muani Ngancam curiga balikan adi pasti ada main tidurin bali. Selingkuh ne pasti tunangan tiangnya selingkuh